Kuuma kuraya miaka mieru ni weroneka mwena wa Kutus kaunti ya Kirinyaga. Wendi witu wa kwenda kumenya niki kiracungirira miaka eno mieru nitucereire matura maria marigiceirie tauni eno ya Mushakuthi, Thangomongo na Univerisyt. Guko tukoria ikari niki kwina ugaruruku munene o. Kuuma cukuru yo twabingurio gituika Univerisyt, njuge ni twonete ugaruruku munene muno. Univerisyt eno ya Kirinyaga yambiriirie ita college mwaka wa 1971 ota college nyingi bururi-ini rirari na ngumo nginya riria irambatirio ngathi na gutuika Univerisyt. Kuuma yoka na yabingurwo mwaka uria yabingurirwo ni twikite ya uguni munene thiini wa aikari ma matura maya. Aikari aingi ni makoretwo magikinyia guku na makiria arutwo a cukuru uyu aria maratuma nyumba njeru cithie na mbere gwakwo. Hostel area eno tuge for example ta singles ta goko gwitu turi bia kuma 2,000 na ni very cheap when you compare with others. Then kona nginya bed sitter ta ici iabagwa morona isire 4,500. Aikari aingi marauga ati kurumirira miaka eno riu miaka ya mawira ni rathie na mbere kuongerereka na andu aingi makiigithia hari biacara eno ya waki wa nyumba kurumirira kuingiha kwa arutwo a Univerisyt. Na kuma ndambiria kupaka rangi ndendaga wira wa kupaka rangi nyondo wa nyumba ni nyingi muno cia kupaka rangi na tuma baya nino bena nyumba cingi tuguthi kupaka rangi. Thuguri ya migunda nayo no inyitetie thinga amu buroti ni cirendio muno ni undu wa waki wa nyumba iria cikoretwo cigitanyirwo arutwo. Na also andu aria mararuta wira thiini wa headquarter ni maroka gukombora nyumba guku nikio ona tugete andu mungi muno maraka manyumba ta guku ugo murona. Tauni eno niyo ina gikaro kinene gia kaunti ya Kirinyaga na ni undu ungi utumite maundu makorwo magithie na mbere na gikiro kinene. Guku maturi-ini nyumba ni njioru rigwana ni cingi turaka tondu na biguru ni rona bena mwaka ubo turongerera nyumba ni undu wa student igioka intake ya mweri wa 9. Ngiribotera Inooro TV gitagwo muitiriri wa Wangari.